siphinde sibuye futhi nolwazi olujiyile ulwazi esazi ukuthi lukwazi ukukwelekelele. Siyabonga ukuthi ke kwingxenye yaluhlelo lokuqhubeka njengamanje akhohlwa ukuthi emva kokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe lo ubafonele futhi odokotela ukwazi ukuthi usizakale uma ukuthi unenkinga. Namhlanje nesizobe sigcile kona sigcile endabeni zamabhizinisi. Thokozani Thokozani. Asikhulume la ngomuntu oqala ibhizinisi njengamanje. Ufuna ukuliqala noma useliqalile alihamba liyatotoba lihamba ngonyawo lonwabo noma uke waba nebhizinisi lathuthuka lahamba ngamandla impela ama-customers manje sekungena umuntu munye nje ngosuku mhlawumbe noma ngeni bantu usefike kunini uyakwazi ukusizakala. Thokoza mkhulu. Umuntu onjalo ke hlala mathi ngicale nje kucaleni lapha. Umuntu okumele aqale ibhizinisi lakhe kumele aqine. Le business iqiniso. Angifahle hlala. Kumele awucine le business iqiniso. Sengiphinde futhi ngibambe ukuthi umuntu aqale ibhizinisi angakaqiniswa ngalihamba libese liyaphelele emoyeni. Funa alisukumele ibhizinisi ahamba kuwo ukuthi kahle yini inkinga ngoba ungaqala nje ube nento lefake imali ukhumbule ukuthi ama-enemy akho aqala abamaningi and mama wagcina ngabaqala ukuphosa sele nifuna usukumele ibhizinisi lakho ke hlala ukuthi lingafi maselifile futhi ulisukumele futhi topinze libuye masocala soyalimemeza soyalibuyisa back to socinile lapha emzimbeni kakhulu. Okay. Asikhulume la ngomuntu bebesothandweni kumnandi ubudlelwano buhamba kahle. Umnandi bethandana baba nezinhlelo ukuthi ayisizoshada mfuthi sizokwakha umuzi noma vele banomuzi noma bashadile kodwa manje sebayahlukana noma sebehlukene vele. Lo munye usafuna ubaqhubeke nobudlelwano usafuna ukuthi bathandane nomuntu wakho samthanda lo yakasezwa mshini ezakunini uyakwazi ukusizakala. Usizakala kamhlophe phamkhulu. Uyabuya umuntu siyakhona ukuthi nje simmemeze singakamhlisanga lo muntu uyafuna ukuthi abuye singakamhlisanga simemeze wona mawuzwa kithi ukhala sibe sesihlala nawo phasi sesicala nje sihlanza amakhambi ethu ube wena suyadimemezela wena uthi bizela yena ukhuluma into lifuna uwe sine sikunika amakhambi okumemezwa ufisakhetha into bese uyabuya ubuye kahle nje kamhlophe phasi singakamhlisanga singakamenzanga lutho athi kuyele nje bese yaqhubeka impilo uyababuya phambili. Hayi uvakele. Okay. Umuntu ke ongekho la kuleli lizwe ongale phesha kwe-overseas ufuna ukubuyisa umuntu wakhe ungale angeke akwazi ufinyela kini nina niyakwazi ukumsiza nimmemezele lo muntu wakhe on his or her behalf. Mkhulu siyakhona ukwenza lokho ehlala yepha kufuna kube ne-communication lekahle neclean sivumelana ngisahle mkhulu bangithi inkomo yami yokwenza so nasazi vele sibe nokutrustana kube nokuthembana ngoba siyakhona ukuthi sikumemezele wona ungekho imbala la kithi nethi usinikeze amagama lo yomuntu loyo nawe usinikeze amagama akho sibe sisahlanganisa namakhambi ethu sibe sisiyamemeza sithi labantu abahlangane la babuye babumbane sikhona nje kuhlanganisa kube njalo nje. Okay. La sikhuluma ngomuntu ohlukanise ngesichitho maybe noma ngezathu ethize. Asikhuluma ngomuntu ke bahlukene labantu kodwa manje sekunesimo sethongo noma idlozi esingenayo ngenzeka bahlukana ngenxa yethongo lakhe noma ngethongo laloya noma ngenxa yedlozi lo umbethwe idlozi limfunela umuntu othile. Isimene njengana lezo niyakwazi ukungena ya siyakhona lapho mkhulu singena silekelele if abantu bacala nje bahlukaniswa amadlozi ngoba kukhona sihlangabezana nawo lo ube nje umuntu bahlale ukuthi bahlale iminyaka kepha ledlozi leli maselicala selifika sicaza ucala libe angathi ngathi lo muntu la kasamfuthi zonke siyakhona kungenelela lapho sicale esincengele ladlozi leliya bafuna kuhlanganiswa labantu laba uhlanganiswe amadlozi akalo ukuhlanganisa amadlozi ethi hayi man bantwana laba man abahlangane basihlanganisa labantu labo ethu kufanele sihlanganisana namadlozi ngoba kube nalokulwakula lamadlozi akakahlangananga uyangivisa khehla lami yepha masicala sihlanganisa lamadlozi laba siyabathatha sihamba nabo semfuleni sifike sikucana nabo phasi basithengela amalapho sesihlanganisa lamadlozi sesihlanganisa nabo hayi kuvele nje kube kuhle kuyachubeka baba nempilo phambili. Yeah no izwa ke nangoba umuntu la unenkinga la abasamthathi serious emphakathini
noma bamthatha serious ngenzeka indoda lo owesilisa abamthatha serious lo wakwakhe umfati wakhe yabona akamthatha serious noma la mphakathini abamthatha serious omakhelwane abamthatha serious akahloniphe nasi mhlawumbe uyasebenza bamthatha serious emsebenzini nje akanaso isithunzi niyakwati ukuthi nina njengabalaphi nimlekele lo muntu ubuye lesithunzi manje ubuye ukuthi ahlonipheke kakhulu lokho omkhulu nje vele sikwenta silele sikwenta nje sivuka uletha sithunzi emuntwini uletha nje nokuhlonipheka asikuletheli isithunzi ukuthi isithunzi sokudelela ukuthi ikugumele sikuletha isithunzi ukuthi uhlonipheke ube indvodza mawumfati ube mfati kuzwakala uyangifisa siyakhona nje lokho uyabuya sihlale nawo phansi sihambe siyela siyakhona sibuye nje sikuhlanganisele nawe udobona ukuthi hayi manje sekuyazwakala mangikhuluma nje ngindvodza ngifothe kakhulu nangu umuntu uthi uyabuya emsebenzini noma akahlali leyo ndawo leyo mathi uzosho indawo yakhe sebaphule ifastele bathatha ukuthile ngaphakathi noma bathatha imoto yakhe ukuthi uyavuka imoto seyebiwe something yakhe ebhilonga kuye ayiseke akazi makabuza akekho velayo ukuthi naye amaphoyisa asazamile ukufuna umkhondo lutho sekufuna kungena abalaphi bendabuko niyalekelela into enjana lezo singena kahle kamhlophe phamkhulu singena nje kahle kamhlophe phasikulekelele nje wena ungathi ufika endlini uthola nje ngathi sekuphukile ngathi unetinsolo ngathi mawufike ngathi khona bakuthethe uyabe suyagijima uqhumana nathi mkhulu uyasothela thina suka sesiyakutshela ukuthi hayi man ungenile lapho uthi yazi okay akunankinga sendele so usilethele inhlabathi usilethele noma yini sibuye sesiyasebenza siyasebenza thina ngemandla ethu hayi utawubona loyo muntu loyo wena utasitshela ukuthi ufuna kwendaka leni asibulali siyaphilisa ngisho wena utobe siyasichazela ukuthi hayi ufuna kuya tithola enhloko ufuna kuya ngitithola tsemnyango ongifuna kwendaka leni thina soyenda lento sitshelwa u makuyimoto utawuyidrive le moto azayibeke la drive nje ayithathi ayidrive nje ayilethe straight la ithathe khona yabuya nje kahle kamhlophe pha simbekela nje 7 days ithinde takho njengoba sethi kuye tonga ukuzandlela okay asikhulume la ngomuntu omanje nje bakuma negotiation e-divorce sewaqalile amaphepha mhlawumbe sebamsevile ngamaphepha sefuna nje akwasayini akafuna ukwasayini ngoba usasithanda isinqanda amathe sakhe ngenzeka ngowesilisa umenze ngowesifazane kodwa manje he or she is going through that divorce process okunzima nokwamukela ukuthi lo muntu sesihlale kangaka sesithandane sihlale silangaka sesiyahlukana noma lona ufuna bahlukanise i-process involve namabhizinisi la sifuna manje thatha ishare yami ngofisa sashada lapha umshado ohlanganisa amafa ngoba sizohlukana nje futhi ishare yebhizinisi lami manje yakulo muntu lo muntu akacontributanga nix ngizwa kahle ukusho ukuthi ukuluza lo muntu angiluzi lo muntu kuphela futhi ngiluza nengxenye yamabhizinisi engiwasokolele kanjani konke mkhulu asiyivali i-divorce Singapore ingaqhubeki yenzeka sivala nje kamhlophe pha loyo muntu lo ufuna ukuthi incanda amasakhe angaluzi amabhizinisi akhe angaluzi kahlahle nefamily yakhe into zakhe uyabuya kithi ahlale nathi phasa bese uyasichazela ukuthi hayi mina phela lo muntu lona ngathi sonyisa ku divorce ngisamthanda ngimfuna ukuthi abuye kimi uyabuya sihlale phasi sibe thina sesiyahlanganisa thina sihlanganisa amakhambeti siyawalungisa sisiyathi hayi hambo yenza so awufika hambo yenza so hayi utawubona naye yothi papa bamthethayo uma divorce ikukhanselile sikudzabile sinona WhatsApp uyachubeka impilo yaphambili abantwana bayajabula naye futhi uyawubuya asho hayi no ngiyayiyeka le ya naye uyabuya nje athi ikhulume lathi ngiyayiyeka bengingadi ukuthi bemhlanganisweni ngiyayiyeka lento phana no siyabonga sibonge kakhulu sizokwathi siphinde siqhubeke nalo daba lolu lo-divorce nanani isixoxo sephambili sibone ukuthi sizazana kodwa into engayenza nje nini engenza kwethu ngako-subscriber silandele kwi-channel siyabonga bayadala Shilaza,